عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Miyakapun ki Abu Ruqayyah asi Tamim ibn Aus ad-Dari miyaswatun sallah amataa na sunabi sallallahu alaihi wasallam na pituruyan aso agama na tuma pituruami aanta wa aikirkon na pituruyan arko Allah aguso kitabiyan aguso subuyan aguso mga uluan ko mga Muslim aguso kalang kapian kiran. Miyakapun ki Abu Ruqayyah asi Tamim ibn Aus ad-Dari miyaswatun sallah amataa na sunabi sallallahu alaihi wasallam na pituruyan aso agama na tuma pituruami aanta wa aikirkon na pituruyan arko Allah aguso kitabiyan aguso subuyan aguso mga uluan ko mga Muslim aguso kalang kapian kiran.